Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün sizlerle bitesi sözümüz bular. Galimlerning meclisi hem inde alarning ahamiyeti deb aytdik. Muhterem kardeşler, ne için bu temana saylarga boldum desem, bilgenigizçe mine hali mintigatmında bulmagan idim, biz Türkiye'de bulgan idik. Hem andagı galimlerge bulgan münasebetini körgeç, men inde biraz nechikdir şaqqatıp qayttım desең de bola indi şulay bit. Şaqqatıp qayttım desең de bola. Çünki bizning elimizde Tatar halkı arasında galimlerge tiyişli derece berilmi. Alarning kim ekenlerini bilmeyler. Anglamıylar dürüsürek. Bu hazırgina tugul bu ilik de şulay bulgan. Bu ilik de şulay bulgan. Ma'lum bulgança mene hazır bitinde İmam Mercani doğrunda köp söyleybiz. Mercani'ge de şunday münasebet bulgan öz zamanında, öz gasrında. İki tapqıran işten qoğanlar danus yazıp, ana yala yağıp, kinçiler bulgan dik köp, elbette. Ana şigalikte gayipleşler bulganlar şiittir. İran'dan kelgen şuşu bir delegatsiyadan bulag algaç, aның fotografiyası var, resmi var, tege tun kiyip düşken. Naşul tununu ana İran'dan kelgen delegatsiya bulag ete. Bu indi rişvet dip, manda şiitlarının fikrin tarata dip ana şola yala yakkanlar. Ягъни o degelikten bulgan evirler alar bitinesi de. Şoňa körä ul bizning Tatar halkyna has eýber dip aýtar idim. Öz galimlerin, özleriniň kişilerin tübensitu, ýokka çygaru ham başgasy. Hali birsinde radioda da meňa şolay dip soraw berdiler. Mene awulda bir imam zor yurtda ýaşy, tegelay bulay. Men aýtam, nindi ýakçaga ýaşysyň ol? O anyň bagalary halledi, ýardam itelerdi şäherdendi. Soň aýtam, nindi pretenziýasyň ol imamga? Nindi şikayet barmy aýtam? Nindi problema? Anyň iýi başgalarynykyna garaganda zowrak bolganga görä, bularnyň köňülleri tynyş tugul indi şulay bit. O bit any meşitni satyp almagan bit ol indi şulay bit. O bit indi tege meşitniň manarasyny kesip özüne ýasamagan. Bagalary buluşkan ýerdem itken şulay bit indi. Şundan soň indi hatda mene gazetde, Akşarlar gazetinde şunday makale de yazılıp çykdy. Anyň ismi de şulay. Men şulay diп aýtdym, halyk Hazretni miskin, tüben haýyrçy dip göresi kile. Halyknyň. Halyknyň mene şulay göresi kile. Indi bu Hazretke gene tugul, bu tileseň indi şulay bit galimge, galim iýesine gagyly. Şoňa körä hazırki biziň zamanda kimler baylar, kimler eýbet ýaşy, kimler derejede. Kimniň akçasy bar, hem çinovniklar. Şolay bit. Alaryň ihtiramy bar, alaryň derejesi bar. Galimlerniň edeni derejesi ýok şolay bit. Oktuçy eken, ol indi oktuçy elbette anyň akçasy ýok, haýyrçy şolay bit. Haýyrçy bolgaç indi ol rişwet ala, взятка ala başly, andan soň derejesi düşe. Tabip şolay ýok, tabip, wrach. Anyň da akçasy es, rişwet ala başly kişiden, tagyn derejesi düşe. Ýagny halyk mana bu kişileriniň derejesini bilmegenlikden, öz galimleriniň derejesini bilmegenlikden hem köterilge tilemegenden alar özleriniň derejelerini düşirirge mejbur bolalar. Mana şunuň üçin muhterem kardeşler, elbette indi bu hikmet şaqqatmaly bir bu. Halyk arasında özüňiň zyýalylaryny buldurmaw, öz galimleriňi kötermew bu halyknyň bir zor hatasy. Bu halyknyň kileçegi ýok. Mana hazırda Tatar tilini saklaýbys dip sileşe başlagaç, biz şunday eýber bilen uçraşdyk. Tatarnyň zyýalysı ýok eken. Tatarnyň zyýalysı ýok eken. Süzlerini eýte bilmeýler. Hatny tizi bilmeýler. Lozunglary kışkırıwdan kala bütün bir näse işleýä almaýlar. Ýagny hikmet bu ýok. Hikmet kimde? Hikmet galim iýesinde, zyýalyda. Kışkırıwdan başga bir näse bolmaýar şulay bit. Mesela sen Ruslar aýtayken biz irenirge tilämiýiz Rusça, Tatarça diп indi. Tatarlar alara karşı kışkıra alasamında tırmağızdy. Şulay bit. Ekstremizm уже kelip çyga. Süz saýly bilmeýler şulay bit. Näme şoňa körä biziň zyýallarybız bulmaw arkasynda işler de awur bara. İşler de awur bara.
галимнәр һәм менә шушы зыялылар дип әйтик инде, интеллигенция икенче төрле әйткәндә, алар гомергә халыкны әйдәп баручы булганнар. Гомергә. Аларның күплеге белән, аларның дәрәҗәсе белән халыкның инде дәрәҗәсе дә үсә торган булган. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бүген менә шуның турында бераз инде сөйләшеп китәр идек. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый бер хадисе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм мәҗлес җыеп утыра. Түгәрәк. Ул утыра, түгәрәкләнеп утырганнар сахабалар һәм инде гыйлем алалар. Һәм шушы гыйлем мәҗлесенә килә 3 төркем кеше, 3 төрле кеше. Беренче кеше فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس إليها. Беренче кеше килә дә шушы түгәрәк арасында булган бер буш урынны күреп, шунда киреп утыра. Шушы мәҗлескә. Икенчесе وأما الآخر فجلس خلفهم. Аларның артына утыра. Ягъни түгәрәк эчендә урын тапмый шулай бит инде, аларның артында утыра. وأما الثالث فأدبر ذاهبا. Өченчесе китеп бара ди. Килеп керә, түгәрәктә урын юк. Китеп бара, монда миңа урын юк дип. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, шушы 3 кеше турында сөйлимме мин сезгә ди. Вагазын дәресен бетергәннән соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, менә әле генә 3 кеше керде ди. Шулар турында сөйлимме сезгә ди. Сахабалар әйттеләр инде, и Расулуллаһ, сөйлә диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, беренче кеше ди, шушлар арасында ди, урын эзләде үзенә ди, һәм урынны тапты ди. Аллаһның рәхмәтенә ирешергә теләде ди, катнашырга кушылырга ди, һәм катнашты, утырды ди. Икенче кеше ди, уялды ди, башкаларны кысрыкларга. Кысрыкларга уялды, шуңа күрә артка утырды ди. Һәм Аллаһы Тәгалә дә аннан уялды ул кешедән ди. Аллаһы Тәгалә дә уялды ул кешедән ди. Әмма өченче кеше ди, кире борылып китеп барды бу мәҗлестән ди. Аллаһы Тәгалә дә бу кешегә карата кире борылды ди. Аллаһы Тәгалә дә бу кешегә карата кире борылды ди. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә берәр галим дәрес бирә икән, мәҗлес бара икән, шушы мәҗлескә, шушы галимнең утырган мәҗлесенә карап, синең урының билгеләнә. Әгәр дә син килеп кергәннән соң шушы мәҗлескә катнашасың икән дәрестә, әҗер савап аласың. Үзеңне ничек тотасың шушы мәҗлестә, бу синең хылкыңны билгели. Ялчанмысың, юкмысың, шулай бит. Әгәр дә китеп барасың икән инде, мин моны беләм инде дип, шулай бит. Яки булмаса бу миңа кирәк түгел дип. Амының кебек дәресләр бик күп алар дип, мәсәлән. Нинди генә ният белән, шулай бит. Ул вакытта Аллаһы Тәгалә дә синнән барыла. Ул вакытта Аллаһ Тәгалә дә синнән кире кайта. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, мәҗлескә карата булган мөнәсәбәтең белән синең дәрәҗәң, диндәге дәрәҗәң, Аллаһ Тәгалә каршындагы дәрәҗәң билгеләнә. Бу бик зур хикмәт бу, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибар итсәгез, инде күп кенә мәчетләрдә дәрес бирелә. Күп кенә мәчетләрдә. Һәм шул мәхәлләгә йөргән кешеләр ул дәресләргә килергә теләмиләр. Яшерен батырын түгел бит. Менә монда да, мәсәлән, 100 кеше килә икән җомга намазына, дәрескә 100 кеше килми. Дәрескә 100 кеше килми, мәчет тулмый. Әгәр дә син дәресләр ачып җибәрсәң тагын, менә без монда бер игълан иткән идек, дәресләр бирелә дип. 2 кеше шалтыратты. Менә монда 100 кешегә әйтелгән игъланнан 2 кеше шалтыратты укытучыга. Икесе дә ахыр чиктә берсе йөри алмыйм диде, берсе трубка алмый башлаган. Укытучы үзе шалтырата, шулай бит инде. Ничек соң анда йөрисезме, дәресләр буламы? Әйтәгез, оештырыйкмы дип инде. Берсе әйтә, мин ди йөри алмыйм дигән инде, икенчесе укытучы әйтә, шалтыратам, трубканы да алмый хәзер ди. Үзе алып әйтми дә йөри алмыйм ди, трубка да алмыйм ди. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, инде әлбәттә үзенә күрә бер
Мөнәсәбәт дип әйтәсем килә. Мөнәсәбәт. Дәрескә, гыйлемгә мөнәсәбәт ул менә безнең динебезне шулай билгели торган бер әйбер дип әйтик инде. Луқман рахимахулла, Луқман Хаким үзенең улына булындай бирә үгет нәсихәт. Улым ди, әгәр син Аллаһы Тәгаләне искә төшереп, ягъни Аллаһы Тәгаләне зурлап утырган кешеләрне күрсәң ди, алар янына утыр ди. Алар янына утыр ди. Мөхтәрәм кардәшләр, гыйлем алган вакытта бу кешеләр, гыйлем алучылар яки гыйлем бирүчеләр, алар автомат рәвештә Аллаһы Тәгаләне зикр кылучылар рәтенә керә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, 1 сәгать гыйлем алу 1000 рикагать нәфил намазыннан хәерлерәк ди. 1 сәгать гыйлем алу 1000 рикагать нәфил намазыннан хәерлерәк. Иң яхшы зикр ул намаз. Иң яхшы зикр ул намаз. Чөнки намаз эчендә бар Коръәндә, бар тәсбихта, бар тахмид, бар Аллаһу акбар, шулай бит. Моның эчендә бөтен әйбер бар. Ләкин 1000 рикагать намаз укуга караганда нәфил намазы 1 сәгать гыйлем алу хәерлерәк. Ягъни иң яхшы зикр. Иң яхшы зикр. Шулай итеп үзенең улына ул әйтә, әгәр шундый зикр кылучыларны күрсәң ди, аларга кушыл, килеп утыр ди. Әгәр син үзең галим булсаң, үзең белә торган булсаң ди, аларның гыйлеме сиңа файда китерер ди. Ул бит әйтми, син үзең галим булсаң, утырып торма, вакыт әрәм итмә дип. Утырып торма, вакыт әрәм итмә дип әйтми ул. Утыр алар белән ди, ул сиңа файда китерер ди. Әгәр дә инде син гыйлемең юк икән, надан кеше икән, гыйлемең юк икән синең ди, алар сине иретерләр ди. Алар сине иретерләр ди, шушы гыйлемгә. Һәм шушы кешеләр янында булган Аллаһның рәхмәте сиңа да төшәр ди. Ягъни Аллаһны зикр итеп утырган вакытта Аллаһның рәхмәте иңгә шушы урынга. Менә шушы Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте сиңа да төшәр ди. Үзенең улына әйтә Луқман Хаким. Әгәр син ди Аллаһны зикр итмәгән кешеләрне күрсәң ди, алардан читкә кит. Ягъни берәр нинди мәҗлес, анда Аллаһны зикр итмиләр. Юк, бар сөйләшеп утыралар. Ул мәҗлестән читкә китте. Чөнки әгәр дә син галим булсаң, синең белемең сиңа файда китермәс. Әгәр син надан булсаң, синең гөнаһың артыр ди. Һәм Аллаһы Тәгаләнең ачуы, шушы кешеләргә төшкән ачуы, сиңа да төшәр ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә ниндидер бер гыйлем мәҗлесе бар икән ди, шунда утырып гыйлем алырга куша үзенең улына. Галим булса да, надан булса да, барыбер файда китерәчәк. Галим булса, үз гыйлеменнән файда алачак, яки ул аны кабатлый, яки яңа хикмәтле бер сүзләр ачыла аңа, яки инде шулай бит савап ала. Савап ала, кабатлау була. Инде надан булса иренә, әгәр гыйлеме булмаса. Мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер хадистә, Кәгъб ибн Ахбардан килгән хадистә радиллаһу анһу булай дип әйтәләр. Аллаһы Тәгалә шушы җир йөзен барлыкка китергәнче 2 сүз яза ди. 2 сүз язып, үзенең тәхете астына куя ди. Әле бу җир йөзләре барлыкка килгәнче 2 сүз язып тәхет астына куя. Бу сүзләр анда нәрсә язылганын фәрештәләр дә белми хәтта ди. Әмма мин беләм ди. Нинди сүзләр бу ди? Беренче сүзе булай дип язылган ди. Кем дә кем гынахлы кешеләр белән утыра, аннан соң инде яхшы эшләр, изге эшләр эшләсә ди, мин аның эшләрен гынах дип язам ди. Ягъни гынахлы кеше белән утыра, алар сөйләгәнне тыңлый, аларның гынахында катнаша, үзе яхшы кеше. Изгелек кыла. Мин аның кылган изгелекләрен гынах итеп язам ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бик яш сырыйлар. Хәзрәт,
Аракы булган өстәл артында утырырга ярыймы? Без бит эчмибез. Сүгенгән кешеләр янында утырырга ярыймы? Без бит сүгенмибез. Карта уйнаган кешеләр янында утырырга ярыймы? Без бит уйнамыйбыз. Гел шундый сораулар була шулай. Я булмаса, гаврәтләре ачык кешеләр янында, хатыннар янында утырырга ярыймы? Безнең бит гаврәтләребез ябык. Менә сезгә җавап шулай бит. Гынахлы кешеләр янында утырсаң, аларның сүзен тыңласаң, алар эшләгән эшне карап утырсаң, син изгелек кылсаң да, синең изгелегең начарлык булып языла. Чөнки син аларга тартыласың. Син аларны яратасың. Аларны якын күрәсең. Син утырмас идең андый мәҗлестә. Әгәр дә син аларны яратмасаң шулай бит. Утырмас идең. Һәм кыямәт көнендә бу кеше шул гынахлы кешеләр белән булыр ди. Икенче сүз ди, шушы язылган тәхет астында кем ди утыра икән әүлияләр, яхшы изгелек кылучы кешеләр, бәндәләр белән ди. Аннан соң гынах кылса да ди, мин аның гынахларын савап итеп язармын ди. Аллаһ Тәгалә язган. Чөнки бу кеше шушы кешеләрне ярата ди. Яхшы кешеләрне ярата ди. Һәм кыямәт көнендә шул яхшы кешеләр белән мин аны терелтеп чыгарырмын ди җир астыннан ди. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, кемне якын итәсең, шуның турында сүз бара. Әгәр син гынахлы кешеләр белән күп ирисең икән, бу бары тик вопрос времени. Белгеле бер вакыттан соң син үзең дә шундыйга әйләнәсең. Яратмаган әйберне эшләп булмый, мөхтәрәм кардәшләр. Яратмаган урында утырып булмый. Чыгып китәсең син аннан. Яраткан, ышаган, күңелеңгә хуш килгән әйбердә син урында утырасың. Һәм ахыр чиктә ул сиңа тәэсир итми калмый. Синең кылган изгелегең дә ул чын күңелдән кылынмаган була ул синең. Без сезнең белән әйткән идек шулай бит. Гынахлар һәр вакыт ихлас кылына ди. Менә изгелек белән гынахның аермасы нәрсәдә? Гынахлар һәр вакыт ихлас күңелдән кылына. Гынахны ике изләнеп кылып булмый. Ике изләнеп зина кылып булмый шулай бит. Син хатын кыз белән йоклыйсың, ой, мин бу эшне яратмыйм, бу миңа ошамый, чөтә бу ошамаса син аны эшләмәс идең, шулай бит инде. Ошамаса син аны эшләмәс идең. Изгелекне ике изләнеп эшләргә була. Менә шуның турында мөхтәрәм кардәшләр инде сүз бара бу очракта. Шуңа күрә дә, әлбәттә, мәҗлесләр, галимнәр белән утырганда, яхшы кешеләр янында булганда, әлбәттә кешенең дәрәҗәсе үсә, дәрәҗәсе арта. Аның кылган гамәлләре үзеннән үзе аннан соң яхшы гамәлгә әйләнә торган була. Менә ул галимнәрнең дәрәҗәсе мөхтәрәм кардәшләр. Әлбәттә, алар булмау, аларның мәҗлесе булмау бу җәмгыятьне бозуга китерә. Җәмгыять бозыла башлый үзеннән үзе. Әйтәләр, менә Совет чорында намаз укырга тыймадылар диләр. Намында бар Алла абыйлар, мен инде Совет чорында дин тыйылган иде дигәч, хәзрәт, син дөрес әйтмисең ди, син яшь ди, син белмисең ди, син ул заманда яшәмәдең ди. Беркем дә Совет чорында намаз укудан тыймады, беркемне дә диде, диләр. Менә монда утырган Алла абыйлар шулай дип әйтер, чыннан да, бәлки тыймаганнардыр шулай бит. Бәлки тыймаганнардыр, беркемне төрмәгә утыртмаганнардыр намаз укыган өчен. Әмма Совет чоры икенче әйберне эшләде. Ул галимнәрне юкка чыгарды. Галимнәр юкка чыгу белән үзеннән үзе намаз да бетте, ураза да бетте, дин дә бетте. Үзеннән үзе. Берничә дәвр эчендә үзеннән үзе шулай булды. Бабай намаз укыган, балалары инде намаз укымый. Үзеннән үзе. Менә әйтәләр бит хәзер, минем бабаем мулла иде, минем әбием абыстай иде. Ничек алай соң ул? Бу укыган монсы инде укымый шулай бит. Инде бармый, гыйлем бармый, галимнәр юк. Һәрбер кеше үзе өчен генә, үзенең гасыры өчен генә яши дә, аннан соң киләчәк юк. Менә шулай галимнәрсез мөхтәрәм кардәшләр инде киләчәк юк. Син яшәгән дәвр белән, синең гомерең белән, шуның белән изгелек бетә. Менә шуны мөхтәрәм кардәшләр инде онытмаска кирәк. Инде рус телендә Алла берса сөйләп алырбыз.
А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о положении ученых и говорим об их уроках, об их маджлисах, на которых они заседают. Не секрет, что вот кто занимается банкетами, ресторанами, так скажем, да? Вот ресторанами. В ресторанах есть банкеты. И я вот себе задаю вопрос. Почему люди собираются вместе? Зачем людям вместе собираться? Например, у меня день рождения. Я делаю рассылку среди друзей, в WhatsApp там или смс-кой, да? У меня день рождения, подарки можете принести по такому-то адресу. Все принесли подарки, оставили, ушли. Правильно? Зачем снимать зал и собираться? Если хочешь пить водку, зачем собираться? Покупаешь водку и пьешь, тебе больше достанется. Все, что перед тобой, все твое. Зачем собираться вдвоем, втроем и так далее, да? Зачем ведь нужны эти тосты? Просто выпиваешь и все. Проблем нет. Но так не пьют. Так не пьют. Даже специально на рыбалку ходят, чтобы водку пить. Даже удочки не разматывают. Есть такие, которые приходят, даже удочки не разматывают. Есть такие охотники, что с одними и теми же патронами они по 5 лет ходят на охоту, потому что они ни разу не стреляют. Они пришли, поляну разложили, и все. Никого не надо. Ни зайца не надо, никого не надо. Зачем люди собираются? Дорогие друзья, люди нуждаются в собраниях. Это наше нутро. Джамагат, да. Люди нуждаются в собраниях. Повод может быть разный. Поэтому они собираются. Кто-то собирается чаще, кто-то реже, но все собираются. Все собираются. И вот по этим собраниям можно определить, кем является этот человек. По какому поводу ты собрался, то и ты бы и получил. То ты и получил. Если ты пошел на место, где пьют водку, сам ты не пил. Сам ты не пил. Где есть раздетые женщины, твоя жена одета. Где ругаются матом, сам ты не ругаешься. И получил по лбу, в лоб, в конце маджлиса, да? В конце собрания. Не удивляйся. И не спрашивай, за что мне это. Не спрашивай. Ты получил нормально, правильно. Потому что это такое собрание. Противовес этим собраниям стоит собрание ученых. Собрание уроков. Когда люди собираются специально, чтобы получить урок. Вот современная система образования, она тоже основана на собрании. Собирают 20-30 человек в одном месте и дают урок. Не один в один, правильно? Не по скайпу это делается. Почему-то посещение уроков считается очень важным. Хотя учитель может включить скайп, все в своих общежитиях, съемных квартирах, у себя дома тоже включают скайп и слушают лектора. Но почему-то посещение урока считается обязательным. Почему? Вот в таких собраниях, дорогие друзья, есть большой баракат. Когда знания получают, собравшись. Поэтому, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал такой один хадис. Поистине, говорит, у Аллаха есть ангелы, которые летают по небу, по земле. То есть сверху летают, облетают. Если они увидят людей, которые поминают Аллаха, субханаху ва тааля, они зовут других и говорят: подходите сюда, это то, что мы хотели, то, что мы искали. Они говорят. Это то, что мы искали. Ангелы не посещают мероприятия, где делают грехи. Ангелы только бывают в тех мероприятиях, где делают хорошие дела.
где говорят хорошие слова и где поминают Аллаха, субхану та'аля. И они приходят, говорят, и окружают это собрание. Потом они поднимаются на небо, и Аллах Та'аля у них спрашивает: как вы оставили этих людей? Что они делали там? То есть, в каком состоянии остались люди, когда вы уходили от них? Естественно, Аллах Та'аля знает об этом. Ангелы говорят: когда, говорит, мы их оставили, они восхваляли тебя. Тогда Аллах Та'аля скажет: а что они хотят? А что они хотят, люди, в этом собрании? Они говорят: они хотят рай. Понимаете? Когда человек собирается, чтобы поминать Аллаха или чтобы получать урок это поминание Аллаха даже выше, они, говорят, хотят рай. Цель этих уроков – это рай. Цель банкета – это получить подарок, наслаждение там и так далее. Вы понимаете, иногда, когда вот зовут на свадьбу мусульманскую, родственники некоторые говорят: а там водка будет? Нет, тогда я не приду. Цель этого человека – напиться. Его цель – не разделить твое счастье, твою радость. Его цель – напиться. Один молодой человек тоже ко мне пришел и говорит: хазрат, я, говорит, позвал родственников, но некоторые из них отказываются приходить на мою свадьбу. Потому что, говорит, там водки нет. Я говорю: очень хорошо. Это не твои родственники, говорю, это родственники водки. Раз водки там нет, их там нет. Это родственники водки. Зачем они тебе нужны тогда, такие родственники? Тебе же водка не родственник. Соответственно, это родственники водки, получается. Это чужие люди. Если бы они были твоими родственниками, они бы пришли. Вот здесь тоже. Чего они хотят в этом собрании, Аллах Та'аля спрашивает. Они, говорят, хотят рай. Они рай хотят. И смотрите, что говорит Аллах Та'аля. А они их видели? Они видели его? Рай видели? То есть они просят то, обычно же просишь то, что видел. Они, говорят, видели? И тогда ангелы говорят: нет, говорят, не видели. А если бы, говорят, они увидели рай? Если бы увидели рай, тогда, говорит, они бы еще больше захотели, еще больше бы просили. Тогда Аллах Та'аля спрашивает: от чего они прибегают? То есть от чего они боятся? От чего они хотят, чтобы я их сохранил? Ангелы говорят: они боятся огня, ада. Аллах Та'аля говорит: они видели ад? Ангелы говорят: нет, не видели. А если бы, говорит, увидели, Аллах Та'аля говорит, то они еще больше боялись бы и прибегали к тебе от него. Аллах Та'аля говорит: тогда, говорит, я свидетельствую перед вами, перед вот этими ангелами, Аллах Та'аля говорит, что я прощу им все грехи. И ангелы говорят: о Аллах, среди них был такой человек, опоздал, пришел попозже. Но он, говорит, просто так зашел, ошибся. С ним что будет? Аллах Та'аля говорит: его я тоже прощу, потому что он тоже там сидел. Если человек заблудился и зашел не в тот маджлис, хотел на свадьбу попасть, а попал к ученому, ну что делать, не уйдешь же, правильно? Посидел, послушал, еле-еле, а потом ушел. И у него тоже прощаются грехи. Вот, дорогие друзья, какой уровень у этих маджлисов, где поминают Аллаха Субханаху ва Тааля. Некоторые говорят: зачем дома читать Коран? Зачем собирать людей? Соответственно, да, есть такие люди, которые говорят: зачем дома собирать? Зачем звать хазрята? Я же каждый день сам читаю дома. Здесь речь идет именно о собрании, не о тебе самом. Ты можешь сам себе знания давать, сесть перед зеркалом и давать себе знания. Ты можешь сам читать дома Коран, можешь сам читать дома намаз. Это все хорошо.
Но речь идет еще о собрании, когда специально люди собираются для этого, чтобы поминать Аллаха. Мы сказали, люди могут собираться по разному поводу. А это собрание именно для того, чтобы поминать Аллаха Субханаху ва Тааля. Люди всегда собираются. Всегда. Только вопрос, для чего? И вот если ты собрался, чтобы что-то учить, поминать, тогда это будет саваб. Тогда это будет уже саваб. И теперь спросите себя, когда в вашем доме последний раз собирались мусульмане, чтобы поминать Аллаха или чтобы взять какой-нибудь урок? Когда в последний раз собирались? Я и сам себе задаю такой вопрос. Когда собирались? Мы сами читаем намаз, зачем нам собираться, кого-то звать там и так далее, да? Вот ответ, дорогие друзья. Факих, рады Аллаху анху, говорил, было, говорит, сказано, тому, кто сядет рядом с ученым, будет даровано 6 различных наград. Просто за то, что он сел рядом с ученым. Даже если, говорит, он не смог, говорит, не смог закрепить в своем сердце знание. То есть он сидел, знания не смог получить. Потому что есть люди, которые вот сидят, любят такие маджлисы, ходят на уроки, но знания особо не получают. Знания особо не получают. Иногда бывают такие люди, которые вот сидишь, когда урок даешь, смотрят тебе в глаза. Вот целый час сидел, смотрел, а ты понял что-нибудь? Он говорит, нет. Ну, сидел, смотрел, ему нравится. Ему это нравится. То есть даже если, говорит, он не смог ничего получить из знаний, он все равно получает 6 вещей. Первое, он получит награду учеников. Награда дается за то, что просто учился. Ходил. Это как в институте, да? Если ты посещал, уже плюс у тебя есть. Хотя ты ничего не записывал, ты ничего не знаешь, ответить не можешь, но ты уже посещал. Знаешь имя преподавателя и знаешь предмет, как называется. Это уже хорошо. Это уже хорошо, если ты преподавателя узнаешь. Вот здесь то же самое. Ты получаешь саваб учеников. А то, что просто был там. Второе, во время пребывания у ученого он спасен от греха. В этом маджлисе не делается грех. Потому что ученый, он это контролирует. Когда ты собираешься со своими друзьями, очень опасно, ты сразу можешь уйти в грех. Когда сидит ученый, он останавливает. Он говорит, давайте об этом не будем говорить. Так, ведите себя нормально, успокойтесь и так далее. То есть он контролирует. Греха не будет в таком маджлисе. Это уже хорошо. Третье, когда он слушает ученого, ему записываются награды. Когда он просто слушает, опять идет награда. Награда учеников это отдельно, за то, что он ученик, а награда, то, что слушает, тоже идет отдельно. Ангелы от своего довольства окружают ученых своими крыльями. И этот человек тоже будет среди этих людей. Это следующая награда. Также за каждый шаг, который сделан на пути к этому уроку, к этому ученому, за него тоже будет саваб. За него тоже будет саваб. И в конце концов, его степень поднимается и увеличивается у этого человека перед Аллахом. После этого Всевышний Аллах проявит к этому человеку уважение еще 6 вещами. То есть Аллах Тааля одарит его еще 6 вещами, помимо этого. Это Аллах полюбит этого человека. За то, что этот человек любит собрание ученых и ученых, где поминается Аллах, Аллах будет любить этого человека. Аллах будет любить. Поэтому даже, понимаете, вот здесь тонкости очень большие. Если ты хочешь понравиться начальнику, надо посещать собрание, правильно? Я знаю одного хазрята, который ходит на все публичные слушания в мэрии. Почему? Он хочет, чтобы его там заметили. Если его там заметили, увидели, он там уже поздоровался с кем-то, все, это уже, понимаете, это уже другой уровень. Ты можешь туда не ходить, это не обязательно. Но если ты пошел туда, это уже другой уровень, ты уже становишься приближенным. Вот здесь то же самое. Ты пришел на мероприятие, где дается урок,
где восхваляют Аллаха и учат этому, Аллах тебя увидел, все, полюбил. Аллах Тааля тебя полюбил. Второе, каждому, кто последовал за учеными, будут дарованы награды, подобие наградам ученых. И никто и ни у кого эти награды не уменьшатся. Когда ты делаешь саваб за учеными, так скажем, да, значит, тебе будет записана награда ученых. Это очень большая награда, потому что там идет цепочка от одного ученого до другого. Если один ученый будет прощен, то он будет заступаться за того, кто за ним последовал. Если ученому простятся грехи, он получит, так скажем, право заступаться, шафагат делать. Право заступаться, делать шафагат. Значит, он за тебя будет заступаться. Его сердце остынет от собрания грешников. Вот когда просто смотришь на праведного, хорошего человека, ты уже не хочешь смотреть на грешного человека. Вот чем больше вы смотрите на праведных людей, на хороших людей, тем меньше вам хочется смотреть уже на других. Чтобы мы не отвыкали от плохих людей, у нас есть телевизор. Чтобы мы не отвыкали. Поэтому там показывают всегда пьяных, наркоманов, блудниц, чтобы мы не отвыкали. А то в мечеть ходим, на работе там, альхамдулилля, обстановка хорошая, дома все мусульмане намаз читают, пьяных уже не видим, да? А где же нам их увидеть-то? Поэтому для этого нужен телевизор. Чтобы мы не отвыкали от этого. Чуть-чуть, что отвыкаешь, включаешь там ТНТ, и нормально. Там уже все показывают тебе. И все уравновешивается. Ага, альхамдулилля, чуть не стал праведником. Да? Успокаиваешься, и все, дальше живешь. Эти люди вступят на путь учеников и праведников. То есть, когда ты будешь посещать урок, ты вступаешь на путь учеников и праведников, то есть хороших людей. Твоя жизнь меняется. И последнее, они будут исполняющими приказ Аллаха, ибо Аллах Всевышний сказал: Бисмиллахи рахмани рахим, куну раббанiyina бима кунтум та'алямуна аль-китаб. Когда человек обучается знаниям, Аллах говорит: передавайте другим. Если, говорит, вы знаете знания, обладайте знаниями, передавайте их другим. Они становятся сами учеными. Вот такие вещи, дорогие друзья, будут тому человеку, кто будет посещать уроки ученых. Кто будет посещать увеселительные мероприятия, он ничего не получит. Его жизнь пройдет просто так, в забаве. В конце концов он умрет, и ничего кроме забавы у него не будет. Люди хотят сейчас забаву, поэтому придумываются разные шоу постоянно, чтобы привлекать людей, развлекать людей. А толку от этого никакого нет. Человек не растет. Он просто превращается в животное. Собрали их в одном месте, показали им смешное что-то, увеселительное, и все. Поэтому собрание ученых, оно будет совершенно по-другому отличаться от этого. Последний хадис хочется зачитать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: когда смотришь на лицо ученого, это поклонение. Галимның езіне қарау, галим кішінің, бұл ғибадатти. Когда просто смотришь на ученого, это уже, говорит, поклонение. Когда смотришь на Каабу, это поклонение. Поэтому, если повесить дома фотографию Каабатулла, это уже поклонение будет. Сейчас у нас возможности большие. Мы можем смотреть на Каабатулла онлайн. Раньше вот этой милости были лишены мусульмане. Они даже вживую, многие из них, не видели Каабу. Не то, что там фотографии, рисунок там или трансляции. Возможности большие. Поставил онлайн у себя, через спутник, все смотришь, тебе идет саваб за то, что ты смотришь на Каабатулла. И третье, смотреть на Коран – это тоже поклонение. Поэтому у кого есть дома Коран, в этом человеке еще есть хоть что-то, надежда есть в нем. У многих татар есть Коран, они держат дома. Не читают, правда, но держат. Альхамдулилля, это тоже хорошо. Чем вообще, если бы этого Корана не было. Поэтому, дорогие друзья,
Надо ценить ученых, которые у нас есть. Надо, чтобы этих людей становилось все больше, а для этого нам надо самим учиться. Не надо ждать, что с неба на вертолетах их будут скидывать нам, этих ученых. Такого не будет. Надо самим для этого стараться, учиться, поддерживать студентов, чтобы они учились, развивались, и таким образом мы станем сильнее. Мы станем сильнее в исламе и в светских науках то же самое. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст нам силы, даст нам мудрости, даст нам терпение, даст нам возможности, чтобы достичь высот, которых достигли ученые. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.